niba hari Imana yavuze ubuzima bwawe hagarara ku musozi ukurizo wishinza ipfa kuba ariyo yabivuze iyo ariyo kwizera hagarara umusozi wawe n'ukurizo wishinza muhumure muhumure dufite Imana ikomeye idashobora kwirengagiza yawe muhumure dufite Imana ikomeye idashobora kwirengagiza niba hari Imana yavuze ubuzima bwawe umusozi wawe n'ukurizo wishinza ipfa kuba ariyo yabivuze ihora ariyo kwizera hagarara ku musozi wawe n'ukurizo wishinza muhumure muhumure dufite Imana ikomeye idashobora turagushimiye Mana y'ubwiza waduhamagaye mu mugambi wawe Mana yacu kandi waturemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu ngo tuyigene. Dawudi yaranditse muri Zaburi aravuga ngo ndagushimira Mana ngo yuko naremwe mu buryo bwiza kandi butangaje, aravuga ngo wanze kungira nk'Imana habura gato. Ndagushimiye ko waturutishije ibyaremwe byose, nta kindi wahaye agaciro uretse umwana w'umuntu gusa. Muri iki gitondo cya none ijambo ryawe tugiye kuganira nirikore ku buzima bw'abantu, nirihindura imibereho, nirizana ibyishimo n'umunezero, nirihindura amateka, niriduha umurongo w'ubuzima. Vugana natwe kugira ngo twishimire umunezero w'agakiza kawe Mana. Tugukomeye amashyi menshi ngusingizwe ibihe byose. Amen. Mbega ngusuhuze umuntu mwicaranye umubwire ngo karibu ku meza dusangire ijambo ry'Imana, karibu ku meza dusangire ijambo ry'Imana. Haleluya. Ndumva nuzuye ibyishimo byinshi byo kubona abana b'Imana duteranye uyu munsi wa none. Ni umugisha, ntabwo ari twe tubyiba, ahubwo tubiheshwa na Yesu umwana w'Imana. Yesu ashimwe. Ndishimye cyane kubwo kubona abashyitsi n'abavandimwe bavuye muri Ayowa ba Samuel na Petit Frere. Karibu cyane muri Siyalo, turabishimiye kandi muri mu biganza byiza. Nubura akazi kuri Ejide nuko niwe hano, niwe umwegera umurevi. Amen. Mbere yuko tuganira ijambo ry'Imana, ndashima Imana yuko yabanye natwe mu myaka tumaze dukorera umurimo w'Imana muri Siyalo. Yesu ashimwe. Ni inzira ndende irimo byinshi kandi twabonye ukuboko kw'Imana yacu, kubera yuko hari abantu baguma baza hano mu itorero batatuzi. Niyumvishemo kugira ngo mbaho umurongo kugira ngo abakeneye gukorera Imana baze bamenye iyo baje. Yesu ashimwe. Dutangira umurimo w'Imana twawutangiye turi abantu bake cyane, ariko Imana ikora ibitangaza muri iyo myaka
ya 2017 dutangira, Imana yari duhamagariye umurimo wo kuvuga ubutumwa hano muri Siyaro ndetse n'ahandi hose ku isi. Cyari ikintu gikomeye kucumva mu matwi, mbese no kukivuga cyari kigoye kugira ngo kibwire abantu. Ariko ndashimira Egide na Patrick twatangiranye umurimo w'Imana, bahaguruke mu barebe, bahaguruke hari icyo nshaka kuvuga. Haleluya. Patrick na Egide, Patrick yadufashije cyane mu bintu by'indirimbo, hanyuma Egide n'ubu nibyo agikora. Egide nawe adufasha mu by'amafaranga na coordination activité zose dukora hano mu rusengero. Ni ukuvuga ngo hano arahazi cyane. Ukeneye kuba oriented muri ministry wareba Egide, ukeneye kuja mu baririmbyi wareba Patrick. Twagize umugisha rero, Imana izana Dani nawe adufatira department ya evangelisation. Nawe haguruke kugira ngo abavuga ubutumwa muri kwimukira hano, haleluya, abavuga ubutumwa muri kwimukira hano tibakabura icyerekezo. Ukavuye ngo sinzi aho nahera, wakwegera Dani akagufasha kuguha umurongo. Yesu ashimwe. Sivyo gusa na Tembo nawe aza kuza. Amen. Nawe ashinzwe affaires sociales na discipleship. Kwadahaguruka buriya barakuzi bose. Haleluya. Umuntu wese wagira icyo yakenera muri iyo department wakwegera Tembo yakwegera. Ubwo ndimo ndabwira abashitsi bagiye baza mu minsi yashize. Mama presidente nawe ari hariya, Rozi ahaguruke nawe dukomera Imana amashi. Aba mama uraho kwibaza se jewe nakora iki, naje mu uwe murongo, nahagararahe. Wakwegera Rozi, azi kuvuga neza, azi no gutunganya ibintu. Rero wamwegera kandi yagufasha. Dufite na protokole yacu, wagira ikibazo wagira obati Imana yamamagariye gukora protokole ko organize ibintu, wakwegera Muhodari, ukegera na Vincent. Muhodari nawe haguruke, protokole bazagufasha. Haleluya. Amen. Ngira ngo nta bindi size nibyo ngibyo. Imana ibaha umugisha ku bashitsi bacu hano mu rugo rwiza kandi mu rugo rutaho. Reka rero twishire mu ijambo ry'Imana. Amen. Abayumbe nabo muri Siyalo, twagize umugisha muri Siyalo, tubana n'umuyobozi w'abayumbe muri Siyalo muri Washington yose. Amen. Iwari ari over church, tago ari hano ni David. Amen. Ahaguruke namuko muri Imana amashiriwe yatowe na state. Haleluya. Twashima Imana. Abo bantu begereye baguha umurongo, abayumbe ntutakare, abakeneye gusenga n'ibindi. Imana iduhane umugisha. Turashima Imana muzukuri abantu bagiye bimukira hano, bagiye batubera ibyishimo, kandi ndibaza yuko mu minsi mike muzabona n'abandi bayobozi bazakomeza kujoininga dukorana umurimo w'Imana. Reka rero turi mu ijambo ry'Imana. Iriya saa yatubeshe cyane. Uyu munsi wa none turiga ku gitabo cya Nehemiya bukeya. Igice cya mbere, reka ariho dusoma Nehemiya igice cya mbere n'umurongo wa mbere, duhera aho ngaho. Ndagenda nsoma ahantu henshi ariko tuganira. Amagambo Nehemiya igice cya mbere n'umurongo wa mbere. Amagambo ya Nehemiya mwene Hakaliya mu kwezi kwitwa Kisilevu mu mwaka wa 20, ubwo nari ibwami Shushani, Hanani wo muri bene data yaraje azanye n'abagabo bavuye i Buyuda, mbabaza inkuru z'Abayuda barokotse, abari barasigaye batajanwe ari imbohe, mbaza n'inkuru z'i Yerusalemu. Barambwira bati abari batagiye mu bunyage bagasigara mu gihugu cy'Ubuyuda bagize amakuba menshi baratukwa, kandi inkike z'i Yerusalemu zarasenyutse n'amarembo yaho yarahiye. Uyu nguyu ni Nehemiya. Nashatse uyu munsi wa none ko tuganira ijambo rivuga gukora umurimo w'Imana. Yesu ashimwe. Gukora umurimo w'Imana. Gukora umurimo w'Imana, Imana
yaduhamagaye mu bice bitandukanye, kandi Imana nta muntu n'umwe yahamagaye wakijijwe itahaye gift. Ntawe washobora gutinda kumenya icyo Imana yaguhaye, cyangwa se warangara, cyangwa se wagira intege nke zo kudiscoveringa gift yawe. Ariko umuntu wese Imana yaremye ikamuhamagara agakizwa, yamuhaye gift yo gukora, yo gusavinga mu bwami. Nuko Imana iteye. Imana ntabwo izihamagara umuntu ngo aze gusa yicare, nimara gusa imushiraho, nimara gusa aza yicara atahe. Imana buri muntu wese yagiye imuha ikintu cyo gukora. Kandi Uwiteka iyo Imana ihamagaye umuntu agahaguruka akitaba, akemera kuyikorera, agahaguruka akitaba icyo Imana imuhaye, ndagira ngo mubwire uyu munsi wa none, iyo uhagurutse gukorera Imana iteka ryose, Satani muhita muhagurukana, ibigeragezo muhita muhagurukana, intambara muhita muhagurukana. Niba udashaka trouble, too much trouble niba udashaka trouble, udashaka biriyuzutinya, ugombe kubanza gusenga, kuko n'ibintu bijana ntibiza bisigana. Uyu Nehemiya yari umuhereza ibwami. Amen. Yari umuhereza ibwami, kandi yari kure mu gihugu kitari ikiwabo. Urabona umuntu uri muri comfort zone, uri ibwami muri palace, ugabura vino, iwe yabonanaga n'umwami buri munsi, buri gitondo, kuko niwe wamusavingaga, yamuhaga ibyo kunywa, akamuha n'ibyo kurya buri munsi mu gitondo. Yari afite akazi keza, kandi satanga ngira akazi keza. Amen. Yagiraga akazi keza Nehemiya ibwami, agabura vino. Urumva ntiyatekaga, abasavinga ntibateka, bariya bagaburira ntibateka, baza bareba gusa kuko ibyo bimeze neza. Yari afite akazi keza kandi gahemba neza, siko gutekereza. Ariko umunsi umwe Nehemiya ari ibwami, abaza amakuru y'iwabo i Yerusalemu. Baramubwira ngo iwabo hahindutse amatongo, kandi n'inkike zarasenyutse, nkike zigose i Yerusalemu. Amaze kumva amakuru, ku murongo wa 4 umuko avuga, maze kumva izo nkuru ndicara ndarira. Nehemiya amaze kumva amakuru aricara ararira. Maze iminsi mbabaye niyiriza ubusa, sengera imbere y'Imana nyirijuru, nti ndakwinginze Uwiteka Mana nyirijuru, Mana nkuru itera ubwoba, ikomereza isezerano n'imbabazi abayikunda bakitondera amategeko yawe. None tegera ugutwi kwawe kumve, n'amaso yawe arebe, wumve gusenga umugaragu wawe nsengera imbere yawe muri iyi minsi ku manywa na nijoro, sabira abagaragu bawe n'Abisirayeli, natura ibyaha Abisirayeli twagukoreye. Ni koko njewe n'inzu ya data twagucumuyeho, twagucumuye. Reka tugarukira aho ngaho. Amaze kumva amakuru, icambere Nehemiya yakoze, yabonye yuko imbere yiwe hariho umurimo munini cyane, hariho umurimo mugari cyane. Atekereza ukundi iwabo hasenyutse, atekereza ukundi iwabo hahindutse amatongo, aricara ararira. Amen. Arangije kurira, Nehemiya arasenga. Mbere yuko agira ikintu cy'icyo cyose akora, mbere yuko agira icyo avuga, mbere yuko agira icyo apanga n'icyo atekereza gukorera iwabo, Nehemiya yarazi source, isoko y'imbaraga, yarazi isoko yo kwihangana, yarazi ibitangaza aho biba. Arabanza aricara ararira, arangije arasenga, asaba Imana kugira ngo Imana imuhe imbaraga. Umurimo Imana ihamagarira umuntu ntabwo ari umurimo wakora n'imbaraga zawe, si ubwenge bwawe, si ubushobozi, si amashuri. Ni umurimo dushobozwa n'imbaraga z'Imana. Urasaba gusenga, urasaba kwiyiriza, urasaba kubanza gutekereza icyo Imana ihaye guhamagarira gukora. Amen. Arabanza arasenga ararira. Yari umuhereza ibwami. Amen. Nehemiya noneho umudi irahinduka, ubuzima bwe burahinduka.
muri palace aho yasavingaga, yatangaga ibiryo. Abantu bose Imana ihamagaye kuyikorera bakumva ijwi ry'Imana, bakumva impamagazi yo kuyikorera, baza babura amahoro. Amen. Tubaze basubira kubaho muri bwa buzima bari babayemo, tubaze basubira kubaho muri bya byishimo bagiraga. Oya, Nehemiya mudu irahinduka ku kazi iwabo mu gihugu aho yakoraga ibwami. Mudu yiwe n'ubuzima bwe burahinduka, atangira kugira ibitekerezo byo gutekereza iwabo. Ntiyabakishimira akazi akora, ntiyabakishimira umushahara, ntiyabakishimira position yari afite. Atangira kugira ibitekerezo, abura amahoro, kugera ku kigero umwami yamubonye. Umwami aramubaza ngo, ese Nehemiya niki cyabaye ko mpambona? Ayaya. Amen. Niki cyabaye? Iyo abagabo Imana bahamagaye neza mu rugo, umugore akubwira ngo niki pastor, niki cyabaye ko wabuze amahoro? Nehemiya nawe abura amahoro. Ese uzawumva umutwaro w'umurimo w'Imana, w'Imana yaguhamagariye gukora, ukumva ubuza amahoro, ukumva uhinduye mudu, loisir na plaisir ni ubuzima bwawe bwo kwishima, ukumva hari ikintu kihakiba cyagihindura imibereho yawe ya buri munsi. Ya haleluya. Mubwire, iyo Imana iri guhamagara umuntu byanga byakunda, hari ikintu kiba mu buzima bwawe. Umwami aramubwira ngo, Nehemiya niki cyaguteye ko mbona utishimye? Nehemiya aravuga ngo, nakwishima gute? Amen. Iwacu ari amatongo. Haleluya. Nakwishima, nagira isura y'ibitwenge gute? Umurimo w'Imana warasenyutse. Mbega abagabo, umva nanezerwa gute? Mubwire, abahamagawe n'Imana ntibaza bashaka ibyishimo, baza banezererwa umubabaro. Ijambo ni rinini cyane. Abahamagawe n'Imana baza banezererwa imibabaro y'umuhamagaro, baza banezererwa guhindura mudu, activite zabo bakishimira ko zahindutse, vacances zigahinduka, ibintu byose bigahinduka, ibyishimo bagiraga bakabibura, bakemera kubitakaza. Rero mubwire, ubu nyine kwigisha ijambo ry'Imana biragoye mw'abantu, kuko abantu twese nanje nkeneye ko bambwira ibyiza, ariko ukuri buhari ni uko iyo witabye impamagazi y'ijambo ry'Imana, byanga byakunda, muri wewe hari ikintu kigomba guhinduka. Mubwire, ntabwo uzongera kuja ku kazi amasaha yose ushaka, ntuzongera kuryama amasaha yose waryamaga, ntuzongera gukundwa kujya kose abantu bose bagukundaga kuvugaga neza. Oya, hari ikintu byanga byakunda kigomba guhinduka. Amen. Nehemiya aravuga ngo, databuja niba kugiriyeho umugisha. Amen. Umwami yaramubwiye ngo, niki nagukorera? Aba ngo, niba nkugiriyeho umugisha, mbabarira umpe inzandiko, umpe na konje. Umwami aramubaza ngo, se uzomara iminsi ingahe? Paysick niko zazitajya. Konje, saba konje mu kazi kakujya gusaba konje hano. Ariko Nehemiya ari umugabo. Haleluya. Zari bigoye gutayiminga time, kumenya igihe azogendera, akubaka inkike zikarangira, yarabiza agasubira mu kazi. Amen. Izo bimenya bizi abahamagawe n'Imana basizwe. Muri iki gihe Imana ikeneye abagabo badafite ubutesi, bemera kubabara, bemera gusiga akazi gafite pay good, bagapayinga neza, abantu baba muri komforo y'ibwami. Nehemiya ava ibwami, afata inzandiko, aja kubaka Yerusalemu. Amen. Ariko narasomye kino gitabo ndatangara. Agezeyo agiye kubaka inkike zasenyutse. Amen. Agiye kubaka inkike zasenyutse, arangije ahura n'ibigeragezo. Nzategereza nizeye icyo yavuze kizasohora,
nzategereza nizeye icyo yavuze kizasohora kuko imigambi yawe kuri yari myiza nzakomeza nkwizere kuko utabesha. Amen. Ahura n'amajaribu. Haleluya. Abakristo ba none ntibagishaka ibigeragezo, turashaka kuba mwisi. Kandi munyumve mwebwe ku matelefone muntegere. Amen. Yego twasanye muntegere munyumve neza. Kababwiza ukuri guhari. Umukristo wamagawe n'Imana neza ntazatinya ibigeragezo. Kandi ntabwo azabihunga. Amen. Ntabwo azabihunga, ntabitinya. Ubushize turi hano mu gitaramo, Imana yatubwiye ijambo rikomeye cyane. Imana yatubwiye ngo nibiteye ubwoba birantinya. Ya. Haleluya. Nibiteye ubwoba nazo bitinya Imana. Biriya biza bigutera ubwoba nazo bigira ubwoba. Amen. Abagabo baza batuma ibitera ubwoba bijuguma n'abantu bitavye impamagazi, biteguye gutanga ikiguzi n'icyo bisaba. Amen. Baza basenga mu mvura, bagasenga ku zuba, bagasenga abandi bazindutse, bagasenga basinze, bagasenga bagize ubwoba. Abagabo bose bahunze, abasenga Imana bitavye impamagazi y'Imana ntibaza bagira ubwoba, ahubwo ibiteye ubwoba bizayibona navyo bikajuguma. Ubwo bibiri ijambo ry'Imana rivuga mu gitabo cya Daniyeli, baba ngo Daniyeli yajuguye mu gobo rw'intare. Amen. Ngo intare zimaze iminsi zitarya. Zimaze iminsi zitarya, Daniyeli azitibukamo, intare zirikunja nazo zigira ubwoba. Haleluya. Ibiteye ubwoba bitinya abahamagawe n'Imana z'ukuri. Haleluya. Mbwire niba ushaka comfort zone, I'm sorry. Nehemiya yavuye ibwami ava mu bwiza muri mu mushara, yemera gufesinga challenge. Umwe ku gice cya kane uko avuga, atangiye guhura n'iki n'ibigeragezo n'intambara n'ibishantege n'amajwi y'abadayimoni n'amajwi ya Satani azaca inyuma, azaca imbere, azatugota, azaturotesha, azatuvugisha turyamye gute turi mu gihe cyo gusenga. Amajwi ya Satani, nta na rimwe Satani yigeze areka umuntu kuva muri Edeni. Iteka ryose Satani ahora agerageza abahamagawe. Kandi jewe haleluya nzanishimira imibabaro yo muri uyu muhamagaro, niyo wabicubahiro. Amen. Ngo ariko bukeye ku gice cya kane ku murongo wa mbere, Sanibalati na Tobiya n'Abarabu n'Abarabu n'Abamoni n'Abanyadodi bumvise yuko umurimo wo gusana inkike z'i Yerusalemu uje imbere, umurimo wawugenda, ibintu byakomeye. Nehemiya akora umurimo w'Imana, kandi yuko ibyaho bitangiye kwicwa, bararakara cyane, baje imigambi yose uko bangana ngo bajye kurwanya ab'i Yerusalemu. Ndamubwire iteka ryose iyo wahagurutse ukitaba impamagazi y'Imana, ububwira ibigerageza ngo karibu. Amen. Ububwira ibigerageza ngo karibu. Akigenda kubaka inkike, atangira kumva ibigerageza. Igihe dutangira umurimo w'Imana byari biteye ubwoba nk'abantu, natwe twari dufite ubwoba. Amen. Twibazaga bizagenda gute, bizocaye, tuzokora iki, tuzavuga iki. Nta Cyongereza, nta Gifaransa, karisha, nta mafaranga. Cyo gihe nagaza nkoropa mu bitaro, bari housekeeping. Abantu bakoze muri housekeeping Yesu ashimwe. Ubamutinya. Niko kazi kambere nakoze ngeze muri Amerika. Amezi 8 nari nzi gukoropa neza n'ibitanda gusasa neza mu bitaro neza cyane. Haleluya. None Imana irampamagaye ngo haguruka soka uvuga ubutumwa muri Amerika. Housekeeping.
Imana ubu ariko washatse ndaje. Haleluya. Nagaza nkorana nijoro Saturday na Sunday ngakora nijoro. Amen. Tukavuga ubutumwa bw'Imana downtown. Abantu bamwe ati ibi bintu ni byiza kandi bimeze neza, ariko banza witonde wiga imico muri Amerika, banza ugire gute. N'ubu nabo ntibarayiga n'ubu. Sanibarati namugereranyije n'abadayimoni. Bazababazwa niyo twahagurutse gukorera Imana. Nehemiya ntiyigeze acika intege na gato. Yari afite umurimo, yari ari gukorera kuri konje. Ko turakorera kuri konje. Amen. Dufite igihe minsi ntabwo tukizi. Dufite igihe. Biriya mugera mu Imana ngo kuko iminsi y'umwana w'umuntu yategetswe n'Imana, ngo yamushiriyeho urugabano ngo atabasha kurenga. Be careful ukuntu ukoresha umwanya wawe. Ufite igihe kibazo. Nehemiya ntiyigeze na rimwe yita ku majwi ya Satani, kubishantege, kubimusubiza inyuma, kubiteye ubwoba. Kusubwira twavuze ngo don't stop. Tuhagarike kwizera. Ntiyigeze ahagarara. Babaga babonye ko yacecetse ku gice cya gatandatu baramuvugisha. Abango murongo wa 2 nuko Sanibarati na Geshemu barantumira ngo nze duhurire mu kirorero kimwe muzo mu gisiza cya Ono, ariko bashaga kungira nabi. Nanjye mbatumaho intumwa ndababwira ndi ndakora umurimo ukomeye, sinashobora kumanuka, nta mpamvu yo kwica umurimo ngo mbanuke mbasange. Satani azaturesha hanze akatubwira ngo ngwino, nta mwanya wo gukora, nta mwanya wo gusenga, nta mwanya wo gusavinga muri kingdom. Haleluya. Ni muri kerera bw'Imana ikintu gikomeye muri niba turayanuka mu gitondo kare kana gusenga. Ndabwira ngo Mana nungeza muri Amerika kabona ibiryo kazanja ngahaga, kagira ibiryo muri firigo. Nta firigo twagiraga muri Kenya. We mwana yigiraga hawaye mu nkambi papa. Nta modoka ndaki, nta mafaranga ndakindu. Ndavuga ngo Mana ningeza muri Amerika nzoguma kubonera umwanya. Satani azaduhamagara. Nehemiya baramuhamagara bawe ngwino duhurire mu kibaya tuganire. Amen. Hari ibintu bidukura hanze twira ngo vayo. Ngwino tuganire. Ibigeragezo imyuka ya Satani ituvana mu murimo, muri presence, mu gihe cyo kubana n'Imana. Nehemiya avuga ngo ndakora. Amen. Ndakora umurimo ukomeye, nta mwanya mfite. Ko ndakorera kugiye mfite iminsi ibaze. Iminsi yanje ni imyaka 50, ni imyaka 40, sigaje imyaka 10 nofa neje. Ko ndakorera kugiye. My brother, my sister, chunga neza uburyo ukorera Imana. Chunga neza uburyo ukoresha umwanya Imana yaguhaye. Ndakora umurimo, ko ndakorera kugiye, ko ndakora nkisa. Sifite umwanya na muto kwishyara, sifite umwanya na muto wo gutakaza. Ko ndakorera kuri konje. Bezi Imana ishubahiro. Haleluya. Ibigeragezo bikugora n'amajwi wumva naguhamagara kukubwira ngo ngwino, reka bivemo, cika intege, reka. Uzura ngo ndakora umurimo ukomeye, nta mwanya mfite wo gutuma umurimo w'Imana ngo nje mu bitagira umumaro. Ariko Sanibarati, Satani buriya ntazacika intege. Satani yarantangaje. Twigire kwigana iryo jambo, I think last year. Satani ntagihazo guha konje. Nabwiye umuntu waje arambwira ari kurira, aramubwira ngo niki kiro Satani azashakaho. Ngo ari kuyandetse koko. Satani ntagihaza agira konje. Kandi ntagira imbabazi, ntazacogora. Nubwo wasenga iminsi 40 utarya utanywa azoza. Umve Nehemiya amaze kubasubiza, ariko baraguma baramuhamagara. Umuko bamubwiye ku murongo wa 5, maze Sanibarati yongera kuntumaho umugaragu we ubwa gatanu ibase gatanu.
afite urwandiko rurambuye mu ntoki ze rwari rwanditseho ngo mu mahanga hari impuha kandi Geshemu aravuga yuko wowe n'abayuda mushaka kugoma, nicyo gituma mwubaka inkike kandi ngo urashaka kuba umwami wabo. Uko niko izo mpuha niko makuru yavuga. Nehemiya arabasubiza ku murongo w'umunani ngo nanjye ndamutumaho ndi ibyo uvuze nta byabaye, ahubwo ni wowe ubyiga byihimbiye mu mutima wawe. Bose bashaka kudukangisha bibwira yuko amaboko yacu azatentebuka umurimo ntukorwe. Reka mbabwire, dusigaye tuganira ijambo ry'Imana, umuntu akambwira ngo kubera iki wamvuze? Yes, wumvishije neza. Yego. Umuntu kubera iki wamvuze? Yego, wumvishe kandi biranshimisha. Akiyo nigishije nkabona nta muntu umbwira ati kuki wamvuze, mbabona ntabwo nakoze ahantu. Mureke mbabwire ko turakora umurimo w'ubwami kandi ko turakorera ku gihe. Iyo ducika intege, hamaze gukizwa muri iyi minsi tumaze imyaka 7 ishize, hamaze gukizwa abantu bagera muri 500 hafi 60. Yaba njimba nkomanya amashi, bankonya amashi menshi cyane. Ngo iyo twumva amajwi n'ibica intege n'ibidukurura n'ibitujana hanze, ntidukeneye abantu benshi ngo dukore umurimo w'Imana. Dukeneye abantu bumvira gusa. Amen. Imana ikeneye abantu bameze nka Nehemiya, abantu bavuga ngo ibigeragezo n'amajwi nibimbwira nibinganiriza. Yego birahari, ariko nta mwanya mfite, ndi gukorera ku gihe Imana yampaye. Haleluya, ndi gukoresha umwanya wanje Imana yampaye. Amen. Tukishare mu nzu y'Imana gusa ngo ndaho. Tukamara umwaka, tukamara imyaka 2 uri aho gusa mu nzu y'Imana, attendance. Oya, ufite igihe, ufite konje, ufite igihe cyanditse kirabazwe. Nehemiya kubera yuko yarabizi yakoreshaga umwanya wiwe neza. Ibaze yuko Nehemiya amaze kubaka inkiki, arangije kubaka inkiki zuzuye zarangiye. Sanibalati arasubira, zuzuye pastor, inkike zuzuye, bararangije kubaka inkike ziriho, umurimo wararangiye. Satani arasubira kandi aravuga ngo ibyo bubase bizasenywa. Amen. Uzi ko Satani naha tugeze nino myaka harigeze atubwira ngo bizosenyuka. Ibintu maze iminsi wubaka mu rugo rwawe, amasengesho wasenze, ibyo wakoze, kwitanga kwawe, amafaranga watanze, umwanya wawe watanze, kwitanga, ibyo wakoze byose, Satani akavuga ngo ibi byose nta gaciro, wataye umwanya. Haleluya, amina. Ntabwo bishoboka ko umurimo w'Imana waba igitutsi hano muri Siyano, mu isi hakiriho abagabo Imana yasize amavuta. Ntibishoboka. Amen. Haleluya. Hari abagabo Imana yahamagaye ibasigira amavuta yo guhagarara mu shuhu, bemera guta akazi, bemera guta umwanya wawe, bemera gusaba konji, bemera kugira gute. Reka ndangize nkubwira yuko korera Imana ufite igihe gitoya. Tukeneye ngo baguhate, tukeneye ngo baguterure, tukeneye ngo bakugire gute, wowe uzi icyo wavuganye n'Imana. Icyo udashoboye, utazi direction, ngira ngo niba ntatse gutanga abantu, ureba abantu bari hano barabose ntahagurukije. Nusanga icyo Imana iguhamagare udafite ngo mubo wabonye, wegera abayobozi. Bavuga ngo muzo babo berekanye nje nta nahamwe fitting, ariko ndumva ashaka gufitinga, ndumva ashaka gusavinga. Mureke dukorera Imana muri iki gihe. Mureke nkubwire, dukorera Imana isi izavuge ngo higeze kuba abagabo, higeze kuba abagore, higeze kuba abakobwa bafite umutwaro, bafite umutwaro, bemera kubabara no gutuka, bemeye gusiga byose, bemeye gupfa. Intumwa, haleluya, zemeye gupfa, zemeye kubambwa, zemeye kubagwa, uruhu bararubaga. Haleluya. Amen. Abagabo bata ingo zabo kubw'umurimo w'Imana bakagenda.
reka dusenga Imana. Haleluya. Ndagira ngo ubwire Imana ngo Mana njyewe sinzi aho nje, cyangwa se ubwire Imana ngo aho ndi ndumva ndaniwe ncitse intege. Ubwire Imana ngo Mana nongerera imbaraga, nongerera imbaraga, kuko mu ijuru hari ibihembo. Haleluya, zajayo iwacu mu ijuru, nishimane n'umukiza ibihe byose udasiba. Haleluya, haleluya, zajayo iwacu mu ijuru, nishimane n'umukiza ibihe byose udasiba. Zaririmba, zaririmba Hoziyana iwacu mu ijuru, ubwo zabasize iyi si ibibazo byo muri yo. Zaririmba, zaririmba Hoziyana iwacu mu ijuru, ubwo zabasize iyi si n'ibibazo byo muri yo. Mana wakuye Nehemiya ibwami, ukamuhamagara ukamujana i Yerusalemu kuja kubaka inkiki. Wadukuye aho twari turi, abandi wakuye mu bwami bw'umwijima, wadukuye kure uratuzana muri kingdom, utuzana mu bwami kugira ngo tugukorere umurimo wawe. Uratuzana, uradusiga, uratwambika, uduha impano kugira ngo tugukorere Mana yacu. Turagusaba kugira ngo utwambike imbaraga zawe, udusige kandi utwegere. Abadafite icyerekezo umure amaso yabo kandi barebe aho ushaka ko bicara Mana. Igihe ni iki kugira ngo dutange ibyacu, dutange n'umwanya wacu kugira ngo dukore, twubake umurimo wawe we kuba igitutsi mu mahanga. Niko Nehemiya yavuze. Aravuga ngo si byiza yuko umurimo wawe uba igitutsi mu mahanga. Ndagushimiye Mana y'ubwiza, ndagushimiye Mana ya Isaka na Yakobo, Mana ya Eliya ku musozi Karumeli. Izina ryawe nirisingizwe kandi izina ryawe nirihimbazwe. Reka tugukomere amashyi menshi ushigureze iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen.